Eski tığınca 15 laqtan üleliyibin. Bu Ossenan folkloru oğardaq bütün seviliyibin, sergiyibin. Olihin bu kollej kulturi iskustva kiremin, etno художественный salağa üyerekpin bitiremin. Beğen oskola var kalemin üleliyi jabın. Üleliyabdim. Oşa hettisilı. Migin attan karardaq bina uhibut janar bina bolalar Дорофеева Мария Петровна, Жашковская Леонид Ефремовна, кинер бу анманайгы сагактары миха бу фольклор эгетин билсегнер бүтчөнөр болалар. Аны сайыннарамын, бэйэн бу ологум соолоңустамын, оголору жарыкты өлели хамны сылжабын. Аяра фольклорный кружок китилдәчиләре бу улусна республиканская, всероссийская тахамнах көрөктөргө баран стиляктыктан кадачылар. Всероссийская тахамнах көрөктөгөйлөргө Радуга Севера, онна жүрүхү комумден көрөктөргө баран дипломан лауреат аттарын кәлбиттер. Миха итилден хуйлан тахсыбы тоголортон культурага барбыттынан болар Маркова Лиза, кини миха хаксыз класстан кругок бар хылжыбыта, онна колледж культура искусства үйрәгән битерәм бу хатыртагата төктүргә баран үлели хиҗҗар. Иге оскола бутыгар сылнаксын оттон бу Котсүрден фольклорный фестиваль ытыллар. Оны бихи терен ытабыт. Оннан ол фестиваль бүтүн сүрдән кетәһәбит, онны белемне хиҗҗабыт күскә. Мен фольклор кружогыта мастер класспыта хажавын чабыргактырбын алак сөйлүбүн. Әлбәк конкурстарга хажамыт, әлбәкте местелеспит. Мастер класстан фольклор кружогуга хажавын. Бир рока жарыктанабыт, чабыргактарбытан катылыбыт, разминкаланабыт. Бигес әлбәк конкурстарга каттабыт, кыячыбыт. Мен кружогым салачыды. Дарья Коновна, кені бейті үйеретер басы класста. Оны есе тойықпытын, кылақпытын қайыбыт, тахарабыт. Десат, көжем фольклорда аутым, олен асколға мен фольклорда талдым. Олақан класскылы жарықтан еқпі мағарабын. Олатақпына әме жауғақтығым, оны қиятығым. Счастья.